Barchangizga xayrli kun do'stlar. Bugun öte dämde osnay garok sorpamın video retseptimen bölüşетін bolamın. Arnama tirkelip, like basıp ketүүnü unutpаңыздар. Mineki öte dämde bolup çyгады. Däl menin video retseptimden birge jasap bersеңiздер bolady. Menin balalarım öte жақсы көреді. Bizge kerekli zatlar et, garok, kartoshka, sabız, tatlı buruş, piyaz, pomidor gerek bolady. Pomidor bolmasa tomat qo'shsanızlar da bolady. Men pomidor qo'shdim. Mineki qızып turgan qazanımızga akarachkamızды жақсылап qızartıp qo'rib alатын bolamız. Басқа et salsanızlar da bolady. Разница жоқ. Mineki piyazımızды salып, жақсылап qızarганча qo'rib alатын bolamız. Mineki sabızımızды, tatlı buruşumuzды, kartopumuzды, pomidorumuzды, tuzumuzды salып, жақсылап bir жарты сағатқа qo'rib alатын bolamız. Mineki betini жауып qo'yamiz. Mineki жарты сағат qo'rilib chiqdi. Barlığı bolgarskiyimizin barlığı böldi. Endi suvumuzni quyатын bolamız. Dostlar, men kanalıma tirkelmegen bolsаңыздар, tirkelip, like basıp, подписаться basıp, qo'ng'irowchani basıp ketsеңiздер bolady. Mineki suwun quyup boldyk. Tamamımız dayın bolup chiqdi. As bolsun, sizler de